Okay, we're back. Apo kaaruba kat dagiti dudumpay nga pangablaaw kunana ditoy. Good afternoon idol kablaaw man dagiti family Domingo nga ag kakapintas kad agkakagwapo nang runa ni mother ko kan father ko nga madamangag dingdingag. Idol request ko man day tagapulot kagalbas na kabsati ng kablaaw ni Ariel Domingo from Concepcion Luna. Okay, thank you so much apo. May sapay nga message. Good PM idol kayat ko mamma nga kablaawan dagiti katarabahuak ti glass aluminum akas kada Abraham, Chris, Ken, Alex, Joe. KK ko na nagayama. Kat request ko man na si Seaweed. Ay kat dating nga sunata nga si Seaweed kat request ni ading ko nga Annabelle Seriales. So nga isuman iti sumarunong nga kansyonen tayo at si Seaweed. And for the meantime, dagiti ito nga payapang nga pangablaaw, dagiti singad nga text ka tayo. Kuna na idol na yung bag nga aldo yu. Siyat tayo. Kuna na mo at apo. Ay ipatugtog yung man na si Seaweed idol to gaya mo. Joel Muslim Center idol. Okay. So thank you so much. Ayan, may kaalong nga si Seaweed. May sabay. Pakikablaw man idol. To'y aginak. To'y ati barok nga. Busy nga agay ayam. Pakiplay man na kansyon nga. Awan nagkurangak. Thanks idol. Oh, we'll be back with that piece later on. And lastly, kung na dito ay good PM, boss, June, kan amak. Great ko man, tay bakit ko nga mayat, iti sultok na tiladag. Kabayatan nga, agdingdingag ti programa yo. Request ko man, di kanta nga Mang Boyat is me Boyat from Bagong Tansa, Aurora. Okay nga ro, that's requested. Here is si Seaweed. Let me do this one. Tao mo di katuwa kituyan. Santo Niño, Cagayan. But request man na ay Condidit. Thank you, idol. Condidit. Anamat ko na dito Facebook Live. Balong. Galing naman ng mga DJ. Guwapo pa. From Island Tamani. Nagadun pa natin yun. Pa-request man natin, Jay, If Tomorrow Never Comes from Auntie Ida Pasqua Clinton. Yeah. Talaga nga favorite na dito. Or hindi pala ang dito tika nga i-request na. Tomorrow never comes. If imoy kong binisita, igaw di sutbot na. Nagitlog si Doa, maan siya. Nubi unyo maamamong mampakada kayo. Tapnong
Ay mga idol, pagablaw man tinembanggal daw kada kayo dito programa yung anaragsak. Kinisagot ko kintatang ko, Jason nata nga Dance with My Father, Ilocano version from California siguro to. It is from CA. Clarita Abad gaya. It is San Fermin, Cauayan City, Isabela. Basta nakakita ka nila letter C, no? California na. CA, California. Mom ti CA, kaya sa one, Ah. cash advance. Certificate of Appearance. Palimat. Certificate of appearance, cash advance, you know, ano tumatawag? Okay, kaya ko na napay dito ay mga idol. Nabasa matan idol. Nabasa dahil ang idol ko na. Hello to Lola Juliet Eligado. Yeah, BBS not in Facebook Live. Well, okay, let's do the Ilocano version of the song Dance with My Father. And itim pa ulo mi abo dito iket balsa ni Tatang. It's available, still available on iTunes. Na Ate Bel game kula na eh. Kula labat. Ag request nagton bigat jay siya anugot. Ilocano ti willingly. Willingly. Jay nag Facebook ag kablao. Ano man. Okay nga ron. As requested. Para katikiti patami ako nga wanan ti Tatang na idummaladagaan genggat na addaan na tiput agubbakang ken ni Tatang sanak isala agraman ni Nanang ililinak genggat makaridepak sa agim inayad nga mangyuli kaniyak panagdungo ti amak marik na no kumalang mabaling no dapay panawen nga ingkam magkibing ket isala nag-akas ubing tay di agpatengga asami weng tapno may papasko ti ayat ko kento'y iliw Luwag ririkang kininanang ko agpa isala ka nag-adagos kini Tatang kasta unay panangay ayon na wala sana tumetla ibaon nagpakumbaba duti rabiin na makaturugan mangibatit kwartat pagpungpungan na ketjak impagpagaru apanawan na numatagaw ko paluan nga kaadang uray may sa adang apanangi alelem kaniyak piliyak kansyon na diag patengga tati ayat ken iniw maipapasko amin ken ka jak mas baalam tilumdaan takasta unay panagibibig ni Nanang kararag ko kararag namet lang nalablabes pa nagdusdusan na Amuti pumudno ti karkararag ko ngem kadi isublim tay amag nga inayak ni Nanang amok nga di
nagtumet lapatgan ngem apu ipatay na makasalat balsen itatan dadadag ni rabi matungpal tinapa nagsudli Lain baga malam gaya magkita ko man ti mabalin mo kaya tay man Uncle Berting isagot kada kiti amin nga Uncle Berting dito Cordon nagyaman ak from Kuya Florentino Tabag. Okay, hello mga idol, kablaawa man ni Lola Giniang kan Lolo Pablo nga nagimas si Turog da apo. Mga gitangorod mo ti kablaawa mo na katurog da kabsat. Ay okay. Kata, it's me Christopher Garcia from Viga nga tanan Isabela request ko man na dua kami ko na naman dua kami apo unsa kasi dua kami dito oy amo la una dua kami Nagpenget to'y dua kami ay kura nagpenget to'y dua kami nagwagit rambol o nagtigit ni puro kay amen sige man puro ka kasano nga tayo dua kami ada dua aking apet naman kwarta na dito ako amon Gcash mon apa ya inaaya mo sa mga Gcash ay kano na nagpaluti sa karibo kanya ma hindi last week naggasar ka te kabibidyo ko mo sa damang kargaanan damang ay di matanay makadlawak saan adan samot iti ag kurkurum ano tawag diyan wala ag kurkurumos iti yang kurkurumos there are other things other word nga di ag takaw ano ba ag magani inang nuga ag kurkuratog ko na awan ako nga malagip na yung word ada okay ada ni nag-text ni Rosby Kuno na, good PM mga idol. I greet ko man ti family Reyes at family Ventura dito sa Pungpungan, especially to my husband, Rodel Reyes, at sa mga loving kids ko, si Rodea Faye and Rodney Desmond. Diyan si Seaweed mga idol. Thanks, it's me, Roz V. F. Jones. Dati ako dating nga grand finalist, iti name that tune kalaban ni grand finalist ni Jojit. Kalaban ni Jojit Dolores ito. Nga nagbaling high-tech ni Jojit na panji Taiwan. Pakibati nga po lahat ng mga taga-Union Gamu, Isabela, lalo na sa kapitan namin dito si Renato Agkawili, Nida Inang ko, Lalakan Tangko Henry. Kasi da jay? Siguro. Okay, kablaawan man, dagiti talong manugang ko, iso da Jennifer, tisan Mararike, San Manuel, Isabella, Eileen, Timoli, Ken Annabel, Kakal, ti Sinama Rojas, Isabella from Efren Medrano, Kakal Bagnos, Aurora, Isabella. Efren Medrano, Kakal of Bagnos, Aurora, Isabella. Bagnos. Bagnos, di may sa Bacnor is Burgos. Yeah. Okay, we are learning. Okay, thank you so much. Apo kada kayo. Nga mang tartarabay, iti programa tayo. Ayan, pagyaman namin apo. Kakuha naman dito may sana. Kantain niya mo di Montañosa kan. Ato'y nagkidaw, George Pangdaw. Dito'y Kalaocan, Rizal, Kalinga. So, Pangdaw. Apo nagatayo ti pagkatandaan ng tamutan, pati di jay Rizal Kalinga. Okay, thank you. Aykat na di, dapat nga kansyon ta data, at amom ka nagadayo ti nagapon na. So, sa laing nga apo, dagiti taga Rizal Kalinga, especially kini Apo Mayor, nalipata mo Baak, yan. Kaano lang iti request naman iti presensya ti 4 ket duo ti Giant 28 ngem daksang kasat tadamot ti pagtukaramin. So happy fiesta lang yan ang katakaitan Rizal Kalinga. Montañosa Aragan, iakay hurutan, taisu ti kadakkelan, a probinsya ti Pagilian. Gaputing kalawana,
isu nga pinagkapatda, benggit ifugaw buntok, ken kalingga apayaw. Ilimi jay sagada, nagaduti turista, jay buntok ti kabisera, ta ijay ti sentro na. May samot akapintasan, dito'y isang alubungan, inagdan akabite, Rice terraces jay banawe. Kakabsat amadaydayaw, ingkamani pasindayaw, tattao jay ifugaw, na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya, makuna akalingga, nagtitirad ti agungda, nalaing dapay agumansa. Ilida jay apayaw, awan kanu ti agtaktakaw, agkay wara ti karabaw, ngemawan met ti mapukaw. No panggil ti kay kayo, nagado jay 100. No kaya yu ti repolyo, mountain trail paparanyo. Diba? Napasata babalasang, nagado jay kapangan, no panggap yu iti kukud, mapangkayo ijay bukod. Numinas iti silaw, nagatujay ang buklaw, numinas ti patatas, mapan kayo ijay bugiyas. Diyan, Mark. Luminas ti balitok, Felix balatok ken antamok, numinas iti gambang, ijay lepanto man kaya. Nuado ti tattao, mas karkaro dito'y bagyo, ngemawon kanu serbin ti bagyo, nuwawan ti basurero. Sana yung aliplipatan, tay lugar at taluan, tay jay tinagtiyambaan, bulak-bul akaaduan. No panggep ti pag-good time man, 168 papanan, tay jay ti pagsasabatan, babarus ken babalasan. Ken sa dinuman ti papanan, intero nga amianan, awan ti pagdanagan, nudang wabas ti pagluganan. Nag-send din na kadto nga pictures kanya ni Apo board member Fred V. Alili at DJ Basco Batanes. Sige ito pictures na kaya. Oh. Enjoy your vacation, Apo board member. Kada pasarabo Anyway, Maya. at naman dito mga tawagan decline. Naimbag nga daw yung amin dito 98.5 IFM Idol. Kablaawan naman. Kablaawak man, dagiti anak ko, iso the Mary Grace and Junie Kakayan, Daisy Bell and Daryl Kenti anak ko nga ni Jason de la Cruz, dita Barangay Santo Tomas, Saguday, Quirino, from Mama Rose and Saliok, Natonin, Mountain Province. Oh. Idol, request man, DJ Dongdong Wen Kamto. Dungwen kanto. When this has been requested earlier by our friend. Sige, mano malagip mo sino nag-request ito ay Dongdong Wen Kanto as requested. Ito isamol earlier. lang. Text line eh. No. No, Madi malagip. no. No. Wala ni JR Corpus para kay Manti Zero ti Pandiling and the Lotus Recursos Talas.
Ya, madamag bibuyas na. When, unfortunately, Kapsat Agkurimis Chris. ka, no? Agkurimis. Agkurimis. Okay, Agkurimis. Agkurimis. Okay, unfortunately, we did not make it today. Nga ag-unified or whatever nga panggap tayo apo ta nagkapsut the internet. So we decided to decline our Facebook Live. So nga ato ilatan Facebook Live iti IFM. So kadagiti kaya na po nga makita iti kaya taraki dagito ya kakataraki nga Apo. pagkayam yo Idol Jun ken Idol Jan Marca, bisita nyo lang nga po iti Facebook page si IFM. I-type nyo lang 98.5 IFM. Ya, nagparangan. Agparangan. No saan na pang timeline may? Dadjay nakashare di video. Correct. Nakashare po and maybe next Sunday nasaya atan iti linya iti internet. One. Makita yun, ultimo na kita agkakabasit nga abot tirupa ni Jan Mark. Okay nga ron, as requested. This is not entitled Dong Dong Wen. Dong dong wen kantu unay intayunan kantu iti sinamay tultulo den kantu na lumay pagamuanan inkantu may libay anay pusok anay nasa na ut-ut launay itdem kanayak apham narabay kakasiag ama idasay apaman nga inkanto makatulog yarpaw kunto tarupam daytoy paniyog tapno di naka kagatin tila muket maimas muntut maturog anay usok anay nasaan na ut-ut launay itdem kaniyak apang narabay kakasiyag amay dasay Dagi di hambay ako ng isapit, kanininong kanininang dita, ay di kayo kumaagtal-talaw, no kanalpas kayo nga nagpasaran. Kitain nyo mo kumamo na kita anak tayo, kamasapul doon to, di katang nagti diaper, anak pa di kitangan dam? Bado, crib. Wan, iso nga po, agsapit kay kating. Anay pusok, anay nasaan na ut-ut launay itdem kaniyak apang narabay kakasiyag hama idasay apaman nga inkanto makariing dagusen kanto wasak kuyuten nga ililili kas may nga ubing tamen samid ni esen anay pusok anay nasaan na ut-ut launay itdem kaniyak apan narabay kakasiyag ama idasay. Okay, ito nga minutos laang nga, kaaro ba? Kasagbayan tila una ti malam.